abantu b'iki gihe basigaye barakize. Bakize gute kandi mu kanya tugiye kubaha imfashanyo? Twatanga itangazo ngo saa 4 tuzatanga ibiryo by'ubuntu zigashika batari banahagera. Wa mugani uzi ko abantu b'ubu ngubu basigaye barakize we. Igihe cy'inzara abantu batangaga itangazo ko saa 4 bari gutanga imfashanyo, saa 1 bakaba bahageze. Ngo nk'iyi mfashanyo tuyigurishije. Ugashaka ubura akazi kawe kweri? Mesizo nyana zimbwa turirwa tuzitegereje. Ikibi cyabo baraza bafite akavuyo badutesha umutwe. Noneho icyo bita deni sha. Wowe n'urundi rwego kabisa. None waragira igiteza akavuyo. Ndakurahiye Toyota tugisohoka. Ibiryo kugira ngo nze kubona byinshi biransaba gukoresha ubwenge nk'ubwo professeur yakoresheje muri la Casa de Papel. Ngutse agatekerezo gashya kugira ngo nze kubona byinshi. Reka bano baturage mbabeshye ko bahagaritse inkunga ko bazayitanga mu kwezi kwa mbere mu mwaka utaha muri 2027. Kame mpagaraye hano gato ncunga abatambuka. Kandi wasanga uri guta umwanya wawe kubuse ngo ugiye ku kagari gufata imfashanyo. Ugiye gufata imfashanyo no guta umwanya. Abwi inama nakugira buro karasa aho uzajya kurira umwaka dore imfashanyo bayihagaritse. Yampaye utambye ko bayihagaritse n'amafaranga yose narifite nakoresheje. Nyarukira mu rugo ahubwo urebe ko hari uwo wakorera ukamukuraho nka 2 utazaba topike muri akagari kutatetse ku mwaka. Kwa mugani nyarukire mu rugo. Ekaze ntega abandi. Deni ko hagaze aho ngaho ntuzi ko amasaha bafashe yo gutanga imfashanyo yageze? Urakeka aya masaha yashika bari gutanga imfashanyo se nkaba nkiri hano? Navuye ku kagari kare gitifu yambwiye ko bahagaritse imfashanyo. Kubera iki se? Gitifu arabirya bimare wenyine se? Ko nzi neza ko ibiryo byamaze gusika ku kagari. Nanyi icyo kibazo nari ngifite ariko gitifu yahise ampa igisubizo ntari nanamubaza. Gose yagwaye iki? Yambwiye ngo bazongera kuyitanga mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha. Gose bizaba bitaraba expired? Oya, ni imyaka 5 byayimara maze bro wagiye ureka kugorana. Ubwo se urashaka kwigira ikigenge ku buryo mu kagari kose ari wowe wateza imyigaragambyo. Erega ibintu uri kuvuga ntabwo bishoboka. Igihugu kirakennye ku buryo inkunga bateguye bayisubiza yose. Reka nigereye ku kagari njye kwirebera. Umva bro, urakuze nkuko yamenyo byakugora kumera ntibikizo mihemezo vuba utaha ujye mu rugo. Rekura mwene nyoko cyangwa ibyo bihinga tubigabana. Uvuga ukuntu abantu b'ubu ngubu basigaye barabaye abasikama. Na Deni adukora ibintu nk'ibi man. Ahubwo dushaka abantu bose tubabwire ko cya Deni cyatubeshaga. Niko bimeze kabisa. Ahubwo dore magnesium reka tubimubwire. Magnesium. Ano iyo mikaka nyine n'ikigiseke gisubuye. Se bro abuza amakuru tugufitiye. Usigaye uri murongi sabese. Wapi? Akwabaye Jean Daniel sindayigaye. Wapi? Usigaye uri kadodi wa kagari none. Wabanduka kumva. Kugira ngo noneho ibintu bigende neza amakuru ni mwajyana kwa banyo. Ese magnesium uzi ko amakuru Deni yavugaga byari ibinyoma? Murakoze cyane ngaho muze duhure ku kagari. Iki mwaramutse? Twaramukiye hano tubategereje. Kaba tubamenyesha ko mugiye gukatwa kubyo mwari guhabwa. Muyobozi, hari impamvu yadukerereje. Murabona ukuntu mwakereje abayobozi murashaka no kumara kano gahe gatoya twari dufite. Umva wowe Deni kuki uri kwihutisha gahunda wajyango no uyoboye ahanga. Ubwo gitifu Jackson hamagara minister umubaze baruteye kode taryari ku buryo dusigaye tuyoborwa n'umuntu ngo udafite n'ishuri na rimwe. Iki igiki? Ko mbona ugifite ubwenge ibyo uvuze ubikuye mu kahe karere. Ujya ureviza mbere yo kuvuga. Shimye ko wavuze ko unafite n'ishuri na rimwe urumva nagusimbura nte mbere yo kuvuga jya ubanza revise. Deni urashaka kurira umwaka muri ngereza uricara cyangwa utarwe muri yombi. Nahageze kare bayobozi nicaye. Umve Ox impamvu ufite yatumye bakerererwa. Bayobozi impamvu nta yindi batuyobeje. Bayobozi tugende step by step. Umuntu ushaje kuri ngo bamuyobeje. Bw'ibyo rero impamvu yawe nge n'abayobozi twitesheje agaciro. Jackson uba ryara kagari kawe karageze muri umugi. Muyobozi uko ubibona nanjye niko mbibona.
ahubwo mfasha duhamagare inzego zibishinzwe zidufashe kubikemura. ntabwo byanshimisha kubona umugabo mugenzi wanjye wariye impungure ku mwaka. ariko Jenny ndakwizeza ko kwihangana biri bunanire nudafunga umunwa. muyobozi urakoze kundinda impungure ku mwaka, ntabwo nongera kabisa. Ogisi komeza utubwire iyo mpamvu yatumye mukererera. reka mufashe. uramufasha asura umutinganyi, umufashe we yasigaye mu rugo. utangiye gushyigikira umwanzi watuyobeje uramuyobewe. si we wendaga kurira kubera ibyo uyu mugabo Deni yadukoreye, cyangwa shabi no mwembi mwabipanze? oya ntabwo ari gusa, baza ahubwo yanamuroza. Ninde baroze hagati yawe nanjye bafashe uri gusoroma dodo z'iki? Dodo ko ari umuntu w'umugabo. ubwo si bya dodo bijemo. Uko igitekerezo cyo kugura indaya cyakujemo. ufite umugore agura indaya ugirira rigahambirwa. sha urimbwa akavuna umuheto, urya munsi wararaburije. Byagaragariye mu nteko y'abaturage yari iri kubera online. Kuva cyagiye nta kindi kiregoreye nakakira cy'umuntu waguze indaya. Ogisi ikomereza urekane n'uno mugabo wasebye. Deni yagiye atugarura mu nzira atubwira ngo inkunga bayihagaritse. Iki ni igiti. nawe ko mbona ugifite ubwenge, ibyo uvuze biturutse mu kahe karere? Deni The number you try to beach is on another call. Please try again later. Ugireviza mbere yo kuvuga. Umuntu w'umugabo aregana nk'igifite kiga primaire. Cyo urashaje jya umenya generation ubarizwamo. Ubwakanya gato turaje. Ubase giti aba bantu nge nababonye izi ninji. Dore ibi byo tugiye kuba tugiye kubifata tubijyane twigira muri Kongo ducike. uzi ko ari byo ibi biryo bifite amafaranga menshi cyane. Ibiryo muri Kongo byadutunga mpaka urumva twayene tukabigurisha ku baturage bo muri Kongo tukabaho neza tukagura icyo dushaka cyose. Izi ninjiji nta kintu bazatubaza. Ikibazo imiryango yacu. Imiryango tuzaba tugaruka nyuma cyangwa nabo tuyijyane. Okay, nta kibazo. Abayobozi ko batagarukara amasaha 2 yose arihiritse. Kuri gufunga abo bataraduha imfashanyo yacu urabona hano twaje gusenga. Ahubwo se mwebwe muracyari gukora iki hano? Wenda kubaza nanjye ukambaza, abayobozi nibo dutegereje ngo baduhe ibiryo batwanure hano dutahe. Shenye kwa abayobozi ntabwo hari rero. Aha ni wanjye ubu tuvugana abayobozi banyu. Ubu bicaye muri Kongo, ayanyu bari kuyanywera. Abahanya bagurishije n'akagari ndagace. Aba barinzi na professeur muri la Casa de Papel. Deni kugiye bigenza ute? Ibyanjye babigoye akavuna umuheto. Niko sha mwabonaga turi abakecuru muze gutuburisha. Bitwara twaketse na mbere. Muyobozi iki ko nitwa Deni? Wamuvuna muheto urantangishije. Nako sindi kumwe nawe. Ahubwo muyobozi mbwira kode yanyu, shyiraho amafaranga yanjye y'isuku n'umutekano. NZAMURA nibi nakubwiraga ko ku mwaka so na nyoko bari bubone ibihaha n'impyiko. Karabaye. Senya wanjye arapfakaye. Birangiye mbere asaba umupfakazi ko